ke le botseng one thing ene e re ke le botseng one thing e re ke be di de botlase bo ka nna le sa to bolela a ona ntwe le tlo yetsang kore ke go swa re nkutlwile ka re ke a kwala bolela le busy le re mamang re eng kan ke tamagai eba happy ke shake ya golo e go file go no ya la bo man. Hello, I'm Zaidi August of Gold Tribe. Wadi Buzzer is being cross-questioned about the finances of Buddy Sex. For those who do not know who Buddy Sex is, he used to work with Shebe Shed as his music producer. He then left Shebe Mabena to work with Tribe Wadi Buzzer. The time Buddy Sex moved to Tribe Wadi Buzzer, fans were really excited for his growth, saying Orleana he could also buy himself a car like Nakwa, because they felt Buddy Sex wasn't given an opportunity to shine and get gigs like Nakwa. So Mzansi, one of the problems that Shebe encountered while working with Buddy Sex is that Buddy Sex is the type to please the chomi. He would use his money to buy booze instead of, taking care of important things in his life. Tribe Wadi Buzzer is facing the same situation. He's held accountable for the finances of Buddy Sex as they are booked together. So they opened a TikTok panel where Tribe Wadi Buzzer was able to explain his side of the story. Buddy Sex is very reckless when coming to money. Buddy Sex spends most of his money on Queen Smoke. So when I went to TikTok to check who is this Queen Smoke, ki baby mama ya Buddy Sex, it looks like they have a newborn baby. Wali yellow bow no mo tsana mo cute. Congratulations to them. So Buddy Sex ke motho e leng gobane a active much on social media, and ke motho e leng gobane like wa konkoretša. So I don't know gore ke motho e leng gobane a kgone go tepolelela wa bone, hence go ena le batho ba leng gobane they took it upon themselves gore ba cross question Tribe gore nka bolela ga botsebotse gore tšhelete tše Buddy Sex a di humanang go tlhagang ka tšona. So se Tribe a se bolelang ke gore Buddy Sex a thuše mmage ka selo, mmage wa sokola, mara Buddy Sex ke motho mogolo, so Tribe a ka se tlo tlhoa botša motho mogolo gore no he berekiša tšhelete so ke dira so ska dira so ke e gore man go boja nnete bo Bramatsobane ke a rapela re ska bolla ka charisma gore ke a kopa sorry bra go bula ka maina ba ba jana a re ska bolla ka artist je di wana sharp Zaga ya digigi e tsenela accounteng ya Buddy Sex. Buddy Sex o na le account, o na le karata ya go bitša ka yena go fellela ya Capitec lengwela yes so yeah ba romela yena tšhelete eo e ntse o tseba wa dumela wena gore ba romela gore mane nna like wa tsore e jwa mbrafan mini ke a tsore Buddy Sex a gone ke polelela, mara on the other side Buddy Sex ko mogolo nga se mo controller tšhelete ga ye kae because Buddy Sex ke ena bole bo batho ba le ba ntse ba founetse Buddy Sex phone ya tshwara ke nna ba charge ke nna batho ba le brafan mini ka ba charge 8k a gere tšhelete la ka moka ya tsenela godimo account ya Buddy Sex a tša tšhelete a ija gore mane deposit a gere ka tšatši la event ka ntšha tšhelete from my pocket ka tšhela kolo ya ka petrol gore e miše Limpopo a gere ge a tsena Limpopo event ya Limpopo ba re ba e cancel a mfounela gape boza ke na tšhelete ka ke searcha gape ka ntšha tšhelete ka mo for a boe lengwele wa bona nka bo preventile ka eng nka bo preventile ka gore ba thoma ba re ba mo romela Zaga deposit o gopele Mamazala account a ke re Mamazala o phela o 20 wa ntshwara Mamazala o phela o 20 wa o sa founele Mamazala o nromela account ya gago and then o ja bo masitlo aga go dileng Buddy Sex o dileng mo tšheleteng ya event a gere event ile tsena ke nako o le di a balabalo rani TV a gere Buddy Sex a re Tribe ka remaining balance ko tšea Zaga ka baela o le di TV le Buddy Sex o tshepišitše o le di a re o le di ke tla Limpopo ke na le gig ke fetša go performa ke tlo fa Zaga TV mara ka maswabi event ya faila ke lo jelo Buddy Sex mo boja a bona le go ngwa brafan meneng a ke gane Buddy Sex a go nga se mongangishe bra o bone tshwana le ngwanyana ke ile ka re ke ile Limpopo brafan men ngwanyana o no a tsebang gore ke monyake Queen Smoke Buddy Sex a mo tšea a mo tsentšha ka the blade mo ile re go patela nna e ke fitla ke raka Smokes Buddy Sex a re bona ke tsamaya le yena le mo nyaka nkatsa ya a re ke ba le yena
Ngwana wa re la lena le tlwelo commenta epa mo fase mona pena ka borega a sore ke sola Mojita ke nyaka clarity ya some of the things tse be ke nagana gore why Mojita tshwantse a dumelele 1 2 3 4 why le ena fomo be tshwantse a dumelele tribe ya rwana mope why understand a sta gore ke na le problem le Mojita nna a ke na problem le wena braga o ngwisha le ka motho ka mpolo sa tshaba o saluta because of nana re ga ne di trepe kae ka nna ke raga ke na fo bona ka mogwelo re ke frostana ba di saksa ke a rate someone a mothusha bile ke a thaba gore mane ka re nna ile nna ke lekile gore mane ke paletswe ke zamile godimo ga ba di sakse tšhelete tša ka jelo re ke dintšhitše braga ke tše di ba ke zamile ke paletswe le ge re ya go distribution dealer ke tswa le yena street re bala di-contract re ya ishapo re tloga ka mo re ya ka mo ra ba ra feletša re ile go Africa ra re ye ishapo ba re fa dilo manager ya saena ba re fa di-linki tša gore re loge in re registere Fuman romela a romela le ba di saxe 2 Tribe yena a re botsa ka mogae o re wena o ingwadisitse ka wena o letse mara di-cover paging ding le 2 kore yes e re go tlhalosetse gana mo e re go tlhalosetse mo go understand wa tsore go diagetseng mashala e tswella accounteng yaka kore nna ke registerile yaka e sharp account yena ya a sa registera ongwele o theleditse braka yes ba di saksa sa registera and le taba re nyakile di-email di-physical address go batswadi wa e tseba ke sure o ka e tseba ka gore le buti Frank o di nyakile yena o di kry-ile wena o di kry-ile na sanga ka di kry-a ke manager ka reng e di kry-ile no a segale a ka di kry-a next a fumana a e fa ke mamfomo mara o rofile ke badisax gore mane go le botsa nnete badisax re communicate le yena le matsobane ge a re badisax a ne phone wa twat badisax ke tamo yana pe malobe ba shumisha iPhone o ireketse ke nna le bommage ko re ebile ya tshutse maro ka semphone le ke live wa bona re thoma wafa bilo wa comment gore ke phone la go jwang ke live don't call me what are unte be wante go mpona yi gore I'm busy when you are deciding to call